Rađen, Šta je? dove sono i getoni che ti ho regalato? Ništa ja tebe ne razumem. Rađen, Šta je? getoni. Perché mi guardi? Gettoni. Sì. Sì, ma no, ancora, Jos. Sì. No, ancora. Tutto sul rosso. Thanks, please. Now that's 29 black. Odoše ovi tvoji tuto. Place your bets, please. Ajde, nema više. Ima. Nema. Nema, bre, čovjek. Dove sono soldi che ti ho regalato? Au, sad si mi sve rekao. Soldi. Now Šta? that's Lova. Sì, idi kupi getoni, ajde. Presto. Tutto. Bak suze jedan. right. Izvolite. Oh, grazie, signore. Grazie. Oh. Che buon profumo. Tante grazie. Prego. Na, nemoj toto, molim. Ostavi nešto za sebe. Ma che seme. Tutto sul rosso. Now that's 10 black. Otišla sve. Kako kaže Vase Coj, kako dosla, tako otisla. Dove je gabineto? Šta ti je to? Toalet. Klozet? Sì. Tamo. Ode sve u meče. More da se ne obesi onaj tamo. Gde tamo? Pa otišao u toalet. Otišao da se olakša. Nešto se dugo olakšava. Pre 3 dana jedan se obesio. Puko ovde za 5.000, otišao u klozet i obesio se o lanac vodokotlića. Umel da ga spasimo. Slušaj, da, Izvolite. to zbog čega ti ovde skakućeš ko buva. To je za njega dim. Onaj dim. Onaj dim. Dok se olakša, zaboravit će da igra. Grazie per sigarette, signore. Prego. Sono di ottima qualità. Signore, permette di presentarmi? Io sono Conte Mario Marco del Tintoretto, cavaliere di Santa Benedetto dell'Alta Adige. Drago mi je. Ozren Soldatović. Piacere. Piacere. Arrivederci, signori. Arrivederci. Arrivederci. Pa uzu šampanjaca nije platio. Pusti ga. Kuća časti.